bakhona esikolweni umthuseze funda khona umrazinyana lo munye bafunda abantwana lapha ukhona ufunda mhlambe awukhaya ngizwe njani ngathi ngizama ukuthola le ka-Itu uthi ngathi siwe ngo-Itu ngu-Itu Itu lo ngubani u-Itu vele itumeleni like ni ngubani uza njani emndenini nakwamthweni lo u-Itu yazi nhlobo msiki kuba libhanda ya ngwangale ngikhabo lo umunye lo ebathi ya utu mara sistrapesiwa stratesilanda la ngichaza ukuthi ngwangendlini leyo bayahlobana abantu lokhansi abahlobani bawasithina u-Itu nathi siyahlobana mara hayi kangako mhlambe esingahlobani nabo total laba enize nabo nje laba ngebe khabo umngani laba yeah then u-Itu lo nanicabanga ukuthi ingabe ithoma ngayo mhlambe yini into enenza ukuthi nicabanga ukuthi kungaba ngu-Itu osusayo yonke into le angibazi ke wasikimferefere nalo kade sikukhulu or bebajolo ya kade ngoba zinto bekeze nekhaya nayo u-Itu lo khona ekhayana samulekana ukuthi kade bajolo then ukuthi igcine sifika la mina ngazi ayikho engingayikhuluma sengilinda ama-DNA la abuye mara engikiba nesiqiniseko sabo ukuthi labantu abangena ekhaya lapho bazoba sekingeni khulu madoda mina zange ngenze hayi asilise leyo hawa avume ngebheyini mina singayikhoda ngale sebathiwa bashumi nakho uphume ngikhamba ungenile lapha ebhoksini asikuphe nakho yo amagama oqedwa wakhuluma la angakufaka inkingeni kangangani ukuthi ungasawaphinde nangelinye langa ukuthi ukhuluma live on camera ukuthi abantu bangaba sekingeni ubona sicalene nento othi awukayenzi uyayibona ungavuka okhunye via ifanele wena siyadlula lapho now uthi uyile khodwa mara awukangena eboxini so waphuma uphume ngengelozi ne ingelozi na izingelozi yeah okay now asikhiphe u-Itu lo sizayibuya kuyo ihloko nge-24 December because la yethu idate isesengu-December yethu ithi October yeah not December now sengizama ukuthola unomngani besides u-Itu lo unaye omunye umngani evane uyokudisha naye ngale umsana yeah mhloko boye kuyo unokuya kuyo mhloko kwani asibilise lelanga nge-24 unokuya kuyo nidishe nisele nenze everything yeah then bese uyokuvakatsha kwahula kwa kwahula kwa awuyi at all kukude emnganini nami nokwahula nokwaharamjana okay ibanganyana now yang confuse ona my sister ona mika mlambi ngikhaya kwamthweni yang confuse because like I'm sure amadodana wamthweni amaningi emndenini wonke and related now we understand so ngizama ukuthola ukuthi bathi babanengi njalo why batomule wena mfowethu ngazi because umuntu osweet man yabona ngathana besithi uyabhema then okay asithi uyasela nakaselile sithi umuntu obetha sithi mhlambe bayamsukela ngoba bafuna ukumsusa hlanu kwabo we understand kube nentonyana enemark engamenze ukuthi vele into leyo imfanele but now akunanto phela umuntu osweet angeke samthomela nge-rape noho 2 yabantwana worse abekho mentally stable like umntwana unokuvuka acabanga ukuthi hayi ngubhidi mthweni like ayenzi senzo izo my sister number 2 into basho kunomntwana vane kunoseseni ovane ayobathreatnisha kimuphi mati nayo ayikho VR indaba leyo asiyazi thina tokuyizwa kanjani abana kusesa bayitre kunokani kunomarile nokani
La ekhaya noma Abantu bezingale ngaphandle babuya nayo. Okay. Okay. Then ayenzi sense. Then ekhotwa ngibane beka attend icourt ngapha ngakwamthweni. Upolina lona uhlala naye phasi. Besides ukuyobhayila and everything. Uthi uphume njani? Nine police elijwayeleko. So joyela amaphoyisa thina next. So jwayele. Seba keeper like out of court azange ukufike. Into bengikutshela yona khaya ngithi in the most cases icala elifana njengalawo elinjengaleli it's very sensitive and I prosecutor on its own udinga ukuyokwenza thoroughly investigation akhona ukuba nesiciniseko because at the end of the day kudingeka ufakazi obu strong mara ke njengoba already sele kunesisu ubona bakubajama into yokuthi my brother it's not gonna be easy because already sekusikhathe sithi DNA yokula yikho DNA ngakho ukuthi kune DNA I don't know ukuthi ingumchulo but manje sele kunomntwana ayokubeletha very soon se kunesikhathi uyo uyoba DNA ukuchecka ukuthi during that period kwenzakaleni iDNA eyokuba khona kileyo ngaphandle kwale unless into leyenzeke within 24 hours umntwana ngakageza isiwe sibhedlela ukuchecka yonke lento leyo yebo but ke napho kokukhona abayokwenza isiqiniseko sokuthi ekugcineni njengoba uzikhulumele na in public namuntu ozokujezisa ekugcineni into efunekako iqiniso and nangabe iqiniso lekho namaphoyisa babereka ngofakazi so that is why nje ufakazi obuseleko kose bizokuveza yonke lento amaphoyisa nema-DNA yomntwana and bona nje bayokwenza isiqiniseko sokuthi umntwana bamvikela by all means sekana 4 months whether umntwana kwenzeka anything or ukusala kwegazi phezu komntwana bazolidosa yes nami ningitshile inomboro zenu madoda not ufika kwethu my sister bengasi ukuthreathena ukuzokuthola isite lapho namkhana sibereka njalo thina siphethe isite eli-1 khaya yes so tshela zona inomboro zethu my sister uyangazi yes uyivikeleko lethu njengobana sekwenzeka into ezifana naleli leyini fanele kwenziweni nje ngoba angisakhona ukukhamba mafethu angifuni nakho khona uyokuveza-ke la angitsho woke into echoko ukuze ungakhona ukuhamba ngisitsho bathi kunento into iqiniso laziwa mnikazi nalaba bobabili bayayazi so now thina abesingekho ngini nodwa benithiwa bakhuluma ngawe and all those things into yokuvela nje kuphela wena just hope to God ukuthi ufakazi be-paternity testing ngiko kuzokhipha yonke into bazokuchecka umntwana yazi begodi umntwana ayithatha isikhathi ayifani ukuthi bathi bakutest igazi yokuhamba uyayibona my sister le yokuthi kuleleni bathatha ama-sperms wakho aseleleko and whatso that one ayifani ithatha mara le let's hope to God my brother ukuthi nabo nangabe vele kuyafinda out ukuthi umntwana lo akusingiwakho kunendlela kose bajeziswe ngayo so I wish that ukuthi umthetho naye udlale wayo undima ukuthi amadoda bavikeleke nabo phezu kwesehlakalo sifana njengalezo ukuthi ubotshiwe bafuna ufakazi because asinto yenzeke namhlanje bayiveza namhlanje ngifuna ukuveza lokho before ngithayise ukuthi bathi umuntu lo bani angeke ngisadingi wena ngoba nathi asinafakazi bona ngibo basitshele bathi wena ubanikeze i-20 wathi ozokukhuluma ekusanje itrap batsho njalo yes mina kimi bathi ngibazinikeze i-20 bathatha 10 rand bayokuthenga i-cold drink injalo i-change yabayo 4 rand bathatha 2 rand kanti bafike naqeda ukuzinto le uyekile iye kwakhari ngaye katabo mani ngoba ngimntwana lapha angiyokuzwa into ye-stories awona ngifika lapha mani ngiyabona ukuthi hala ayisinjalo sibabhiliva nanoma ngibabuza like shuthi ngihlangahlange sengibuza ngiphoswa ngemibuzo eminingi zangisakhona ukuphendula ngazigcina sengizithulele no thina siyathokoza mfo isikhathi sakho siphe sona I hope ukuthi umthetho nawo udlala indima yayo ukuthi nawo nangabe iqiniso kwakwenzi lokho ube ukuthi nawo uyahelebheka kungabi ukuthi uhelebheka bona kuphela my sister siyathokoza
tuzidile Okay, shap. ya besigatsho ukuthi ngelinye ilanga lizakuza Siyaphinda. Ya uphi sisondelayo ngeliphe. Sesibuya khona la phakathi. Ubhudike ngesayitini lakhe. Sisenjalo usayibeka usayijamisa egameni lakhe lokuthi no. Mina angingakwenzi konke lokho abakhuluma ukuthi ngikwenzi. Ngiyakhumbula phambilini ngitheni ngithize. Into ebalulekile kokufakazi. Into ebamba amaphoyisa ibabamba inyawo nezandla. Bayazi ukuthi sayifostelela semlando, sangayifostelela semlando ukuthi ukuthi bangaphana ngapha abazi ukuthi bathane njani. Into ezokwenza ukuthi into le ihleleke ufakazi. Yenzani isiqiniseko sokuthi usesi Nyambeka safe ngaso sonke isikhathi kungabi khona ngendlela evikela ngakhona izinto khona abantu. That's when things will hit up. Ayikho ufakazi lokutholakala lapha njengoba ibeka ukuthi ngiyareka ukuthi usayiphinde ukuthi why mina hlangana nabanye abantu ngile mina ngale wakhana ngile kwamzana ngayo ukubeka inkulumo ukuthi hayi mina baphone right or bathi nendaba yokuthi batsho kunabantu bangapha bakhambako bayokuthreathena balandela bayayiphini bathi next akazi kume munye nawa la ekhaya olandela umntwana esikoleni ayenza akekho abantu abangakhona esikoleni singayena sitshele umntwana ngikaphasa asuke ukuphetha ukufuna ukufunda solo kangaboni emini kangaka akhona kaloko ubona ukuthi umntwana ngikaphasa umsana liphase kanene nabathengisa ngaphandle ngaphandle babone boambuza manje incwadi loyifika amafisteli thulu unamama unabomama bathenza mama lo wababuza ukuthi kanti wenza njani lo mntwana solo ukhuluma nje wathi batsho badiscussa indaba zequde ukuthi umntwana ngubani igama lakhe ngubani umama lo uthengisa ngesikolweni yangitsho loyo zileko ngubani Polina akusingilobisi nayo uPolina ngomfishane ngoyingwenya khona banithembileko ngiyazi nje sirarwa yini okay bakhonile ukuya kwakhariya ngisho bayokhulumisana naloyo thina ekhaya bakuzilani wayibangezi kithi nathi bazokhulumisana nathi bezosayina bangakhulumisana nabo thina ngithabezi kuhle bezasebezwa ngegishigishi sekuzokuliwa yabona ukuthi thina bayasinyaza thina bayasinyaza nawo khariya kwa bomudzangi bakhulume kuhle bathatha ugambara kuphela ukuhlobo ekisti mara bayileke khona ke thina ekhaya wayibangezi thina nathi ya mara ke akusana ndaba okuningi kuzakuvela ke asikhambeni